Kumsom palimi le kalania TikToka video da in follower po sing chuang chu anei ve man kumsang ni le som ni pakhat February ni som ni pahnia khan tual thana wangin manania amit ha chu a u pian phung arwal ban lowane athil ti rap thlak taka wang hian a chanchin chuan ngai vena hlo ta hle a ming chu Claire Millery Pennsylvania chengane Claire te chung kwa hi pali an nia anu le pa ba ka an u naw pahni niin Manhattan Township Pennsylvania an chenga apa Mark Miller hausak na wangin an chung kwa hi an khosanuam hlea Claire le u Heleni te chu Pennsylvania a school man to berangai Lancaster County Day School a an kalnga thina ne Miller te nu pa hian an fa te pahni chu a that heyang berin an en kol ve ni nanin thria an no pan lai atangin nungchang moi lo an nei ngai lowa tleirol ani nuwa po mi felpa ngai tak ninan thria Clarin rong tak maya a u athat hian abara khai ta hle ome Clarile Heleni te hi anin kom ngei viau Helen hian cerebral palsy an ti nei wangin pian phunga rualaban lova wheelchair a ahun tamjok mangin ina atom deuh chot atan chuan Claire chu thian thaber anita ome Claire po hian a u hi akom nge emema en kol konga athat ho tu ber pakhatane damdoi na hruayanga yani emo harsatna ato kemo po ni se Claire chu Heleni tan hian in nga na atlinga a u chunga hetianga ache hian heiwang hian makti a hloin engwange ti chu khovelin a in rin siak zuitane kumsan ni le som ni pakhat February ni som ni pakhat zan aronin her chuaka Helen chu zandang ang bokin akhuma thatakin amua Claire ro aril ruwa thil a oma amu hil hlei theilo ain ngai tu reiviau nuwa chuan tharum thoa chet du na anei tamai apin dana tang chuan chuakin chaukalam apana chome chana chemte hriam ber chulain a u mutna lam chu apan ding ta ngala team na telmi alavin Heleni mulai chu a ngonga avavita voi khat mai adu tok lo Heleni taksa tanga thi chuak chu lukhamin tuam phuyatuma omzia phei chu anei lem lo Heleni pindan chu thi senina khat ani deuh ber mai rong taka Claire achet la hian anu le pa te ro chu an lamutui hle a anin chunga thil thleng rap thlak tak mai chu an thave haulo Pennsylvania hian February thla a vur alatla thina Claire chu pona chuakin akuta thi sen kai te chu vura chuan atifai zuita ne zandar khata Lancaster police te chuan phone call an dongta a tleirol meiche pakhat hian ham hai ti hria tak mase o ka tang chuan in chhirna le poiti na neimi alo ti hria takin a u tha thu aron soita a atong kama chuan anuya zaleklek nia ngai thei turane rang takin thu nei tu te chuan poi khoina mun chu anwa pan ngala anin pona Claire chuan thu nei tu te chu alo nga ka athom hnole abulavura chuan thisente alakai nge thu nei tu te hnena chuan a uvi hlum thu asoile a police ta chuan thil rap thlak tak atongin arilru ham hayani anlarin sakphot a u mutna pindan lama chuan hruain poi khoina mun chu anvaena a hmunom lo kher ome Heleni chu anuna chan tumin thei to panchua mase jing darli le minute somli panga athi tianem heta Claire ro chu police te phone laya athu soikha ala soinon renga in chirna le poiti na nei lo ninalang anu le pa te tan chuan an chung kwa thil thleng chu adu om lo ber anita hial ome Claire chu manzui ni in police station lama an thruaya in dop na po om em lovin athil ti zong chu apuang tangal vek maya tual tha thu buai or tirane achanchin hi dar nuwa hian TikToka alar thar hlea ahma zui tu sing ni vel nei kha ni khathil thuwa sing khat velin anpung ngala a video upload nung ber phei chuan view makta duai chuang anei phata hial mase TikTok lamin he thila thlen nuwa hian Claire account chu anti top sak ta thungane au tha chan hi engwange ti hriatani lo
achung thu rel na chu kalpui ni ma se ro rel na ina athu soite chu puanzar om ri meulo athian te chuan cleary hi abuai dewa mani in thale mi ti hlum lam te po asoi zau zau thin ni na soya ma se nu le pa te ro chuan hetiang ril ru hi apungai lo tinan tang ve thungane ati hlum chan I thei tura hian ngai dan rang ranga oma a u hirwal ban lo ngai sak ngai bi kania wangin anu le pa ten an ngai sak zualanga ya chu chu thi kaniyange tirin dan te a oma a thenin a u chu en kol aning toa inen kol na sumsen angai hnemin anat na tang hian a that chualok mel silova chu wang chu niyange ten ti thungane kumsom palimi lek lanima se Pennsylvania hian dan khau takan neya tual thana reng reng chu kumtling lo po ni se puitling anga anchung thu rel sak turani tineya apoi khoina hian ril rulama chian lo na an chuan lam ani lo chuan dam chunga lungin tang turemo thi tura anchung thu rel thei ani dona au kilte chuan aril rulam chian lo na wangin kumtling lo anga achung thu rel dan an dap sak thungane hei hero rel na inin apom puyani chuan a hrem nana bera kumli chung vel chu kumtling lova poi khoi tu te omna da ani ve don thung social media hian minaran po anti fu chuan milara chhuwa theina rem changa om toa hewang hian social media kaltlanga milar te poi khoina soitur om tanual mai social media tanga larjinga Claire Miller chau hi tual thana wanga an man tak ani haulo tun hnaya tual tha thu buaya an man tak an tam mai kumsan hi le som ni June thla khan India TikTok star Ghaziabad cheng kumsom ni pakhat mi Sher Khan chu man lo ni towa he platform a hian follower nuaili chuang anei manane kumsan hi som ni June ni som pasaria khan meiche pakhat kumsom pakomi chu sahibaba ta thania athina hian Sher Khan hi mo phur tu bera an ngaya athurwal pui meiche pahni te an man hnuwa Sher Khan hi atlan chia zui ni in man ani ta tho nunna chanta hi apasal nei malokin thania thu nei tu te soidan chuan nula le Sher Khan te hi anlowin ngai zong to thina pasala midang nei dona wangin athatta a Sher Khan hi midang en thlak mangani anti atha tak naina kaur hi June somni pahnia pasal nei turin achung tenen indoor laman pandona June som pasaria TikToka milar tia chalve turle a ho te hian chem mangin an beita ne an tha ma hian Sher Khan hian an thil ti tur chui zon theina tur chu TikToka hian a video upload nge hetila hian thlamasa kumsang ni le som ni pakhat June thla mai po khan Mumbai a cheng YouTuber lar Jitendra chu anupui thana thu boya wangin manania Jitendra hian Jitu Jan channel akalpui thin anupui Komal Agarwal chu anman malok hian fena in ok lumangin munia mase nupui chung te chuan Jitendra thani tiin thu boyan theluta an manzui ta ne achung te soidanin Jitendra te nupa hi kumni liamta khan anin chara anchung te phallo chungin March nilia khan antlandu na ne ani nei hnuwa hian Jitendra chuan Komal hi kutathlak thina annu pa in kar buaina hi anaw Priya yi aron thil thina wangin achung te chuan engki man riat pui ninan soi Priya hnena kutathlak thrin tia hril thrin ti hriain Jitendra hian anupui chu achung te biak po aphal talova Komali thi thuin adeng zui le ta ne atira thina hi in ti hlumanga zialu ani phota mase chung te thu buai thelu tele thilom dana tangin Jitendra chu anmanta tual tha thu buai anor tirme kane kumsang ni le som ni October thla khan India vek YouTube pa subscriber nuai ko chuang nei bike stand lam video upload thin Nizamul Khan chu abial nu nutrapa atha wangin man aloni to bok Nizamul hian ngai zong aneya awunaw pa Kamal Sharma chuan anin lai chi na hi apom pui lova in ngai zong te hian an thin rim pui hle
trum khat chu kamal hian afar nu hi a phone chu sakin kuta thla kani ome nizamul hian tha atum ta a midang pahni somin kumsang ni som ni october ni som ni pariata khan kamal hi a hna thok kholam baika chuang chu an lo ka phlumane anchet mani hian engtika nge kamala chu a hna tanga a ho thin ti te anen thlaphota atuka akong zo thina chuan an lo changa silai voi ni me puwa kamal hian nunna achan ta ne anu chui tu te hian cctv footage somriat mangin nizamul hi an chui chuaka a bike le silai te an man saka abial nu hi hepoi khoina hian a in nam hnoi vm ti ro chu chui zui ngai tura an lada an pahni hian kumsang ni le som pasaria trangkhan an lo in kop to aniome heng te hi tun hnaya social media tanga lar an man langsar zual deuh te nia social media tanga ron lar tual thana ba ka poi khoina danga an man te phei chu kumsang ni le som pahni chawa trangkhan alom dai to social media tanga lara ol samta ka chuan milar poi khoi tu hi an pungzel donin alangane